Hello, Tuni KUKI channel với se na bon chawin lem na hibin Tuni a hi India din mon chule gam khat hin hita chu India hi nga hi US sa nga hi Russia zo hi job in lang chule ki ho gama jong hi thau kichoh en ti a jong hi offer hin bol ki ti a jong chu report mo a hin hi chi chung chang ho hian seo hitin chule hi chiwa hi India in ichi US azop lawai le chun ichan geya phathum na aneya ahi lo le US azop mai le ichan geya India dinga phathum ham ti ho hi new khat iga het theina dewa hin seu hitin tu le tu awang chu India in US sanction ho ignore abol na jong omdi po in chule Russia ka job joy ti a thu sei na jong hi ima umdi lo hi hi jong le tu le tu hi gamdang ho hin ngata chu India jong hi agam sunga thau kichoh ding le ama ho in US sanga hi Russia lang zo a hi ha pana panghen lang ama ho langa jong hi pan hin le ti a hi dei sa na anevi ti chu mo a hi in hi chi chung sang hi tu ne a holim na in nei wi ti hinchiwa article ho hi ga veleu hen Russia sanga hi US ho sanga hi Russia ho zo hi job mo vin lang Russia gama hi thau ki cho vin lang chule ke ogam sunga jong hi thau hin ki cho vin lang US sanction ding hi ngai sa angai poi ti a hi Iran in India jong hi offer a hin bol ki ti a jong chu mo a hi in hi chiba hi Iran foreign minister pa jong hi India gam sunga hunga jong chu an sei a hi in chi SCO summit jong hi hung umwa deng a hi ta in chule hi chi a hung ka jong hi chi to bang hi Iran in thupi a hin ne ai le I to banga India hin pan a hin la ding ham ti ho jong chu he nom deu ta sanin phat ma sa jong chu India in ita chu Indo-Pacific group ma ko na jong he apot do in ti ho jong chu in sei ta wen hi cho to hin vet vai le chun ban cha in he thei deu ka ta sanin tu a jong hi Iran ho hin India hi offer a ball jing a hi le India hin Iran a ko na thau ala lo hom tila ala jing a hi India jong hin Iran to hin ita chu ki job mat jing thlon a hin la Donald Trump in leader anapo laya chu ama hin Iran gam sung hi Iran ho hi thingnoi mi sponsor nahi ve ti a hi ama hin ngo na ananei wa chule Iran hin nuclear weapon ho chemical weapon ho jong hi sim ding ago ti a chu sanction abol khumwa sif a kona jong hi beng izat ham khat hi anala do vai ta chu transaction ho hi thailo online transaction ho thei bi se lawa chu sanction anabol khum ain chi sif sanction ki bol khum ho hi het deu ka ta sanin phat ma sa jong chu Russia hon Ukraine ahin attack ti la chu US in hita chu Russia gam sunga jong hi sanction anabola online payment ho ahi thailo na ding chule gam dang ho to akizop mat thailo na ding a hi swift a kona jong hi Russia hi anano do ahi le hi to bang ma chu chi Iran jong hi anabol ahin la Iran wang hi agampum pia akha tan pi wa hi po in beng iza nam khat hi US in Iran gam sunga jong hi swift a kona hi ala do ahi ti jong chu mo ahi in hi ja chu India le US relation khat ahi hlon ja chu India jong hin US to say nit na chu hi chi Iran a kona hi thau khotita cho lo ahi in ahin tu a hi news za chom akimo ai le chun hi chi ho a hi Iran le India ki thu a hi kum som lang eta chu trade building dan ho project za chom ho jong hi anei vi ti a hi in hi jong le tu a hi Russia le Iran ki ka a hi iga te ai le chun US in
ita chu Russia hi I tabanga sanction abol khumwanga hi India in US ana sa po in Russia gam sunga thau achojing ti ho jong chu het deu a hi in man hlom cha Russia in jong India offer a hin bol cha chu India in jong Russia gama ko nai thau tampi anagi pu lut a hi in tu a jong hi US in price cap ho akoiwa Russia gam sunga ko na hi koiman thau na so thailo de wa hi na cho vai jong la a thau man hlom cha na kila de wa hi ti a jong hi gamza chum chum ho apan khom pi dinga hi amoin atip jingu a hin la India hin tu chan ge awang hi Russia a kona ki chopon ti ki chon ti ho jong hi a sei di nai po in PM modin ana sein a cho hi le Russia to ki ka trade jong hi I chanam khana ki su hat beding a hi in chule Ukraine le Russia war jong hi a hi thei chana anga theine ding lampi hi kingai to jing a hi ti a chu ana phone a hin la Nichi US in Russia sanction abol banga India in thau acho jing banga chu Iran gam sunga jong hi India in epibola acho theilo ham ti aile ichi het theina diu kha chu Iran jong hin na sata tu chunga jong hi pan ala jing a hi in US sanction ho hi ignore bol vin lang na sa hi vin lang nga hi chiba hi Russia gam sunga jong thau cho vin lang kyo gam sunga jong thau cho leo chun nang hon jong hi chiba hi 8.5 billion lang ho jong hi safe na ki bol theu a hi ti a jong cho na seu a hi China jong hin hi ta hi Iran gam sunga hi US in sanction za chum abol wanga hi Iran gam sung a hi in Russia gam sung a hi in China wang hen a phat chenga import abol jing a hi chi Iran gam sunga jonga kicho Russia gam sunga jonga kicho a hi wanga hi US ho hin ipi bol wam tele hi chi China gam sunga jong hi company izat ham khari sanction abol khumu ti lawa hi bol thei dang anei di lo a hin hi za chu India jong hin US in sanction abol khumwa nga hi Russia gam sungai thau cho jing a hi ti a jong chu mo en hi chi China move je a jong hi India in I chan ham khari chwa ko nai motivate tele lunglit na anei in China hon jong hi tai a bol thei ai le in jong bol thei ai ti to bang tai mai Russia gam sungai thau ana cho wa thau keu hilowa US in India hi nga hi Russia galban hon cho lo ding ai tai ati wa nga hi India in Russia gam sunga jong hi S400 ho chan ge ya jong hi ana cho a hin hi chi ana cho na chunga jong hi US in India gam sung jong hi sanction abol hum theileu a hi in ta chu India jong hin aphat chenga hi ta chu alang hi balance abol jing a hi in ja chu ama ho jong hin I macha India gam sunga hi abol zo lo a hi in tu a jong hi US jong hin India hi ama ho langa pangle ti a hi pan ala jing a hi in a hin la hi chiwa hi India in Russia gam sunga thau acho a hi lawai le Iran gam sunga hi thau acho a hi le India adinga ipi phat chom na umam ti neu cha ga sele mi tampin thu do inei diu ga ta sanin hi chi India in Russia gam sunga thau acho ting le US dollar hi kimanglo a hi ni chi kimanglo a hi in hi za achu India adinga jong I chanham khat currency ha na GDP ha na hi nei thei a hi in chule tu a jong hi Iran ho hin thau ki cho ding keu si hi a sei wa hi po in itiam khana Iran gam sunga thau na cho de wa hi le ki ho currency le nang ho currency a jong hita chu trade e bol thei wa hi ti chan ge a jong hi offer en bol hi ni choi a hin bol vai le chun US dollar ho hi a value I chan ham khana hi hung niam thei na lampi hi hung hi ni za chu US ho jong hin a hi thei chana ama ho US dollar ho hi khan to sa ding ti ai gampum pi hin dollar hi jangle ti a hi dollar a kona trade bol na ding lampi hi ama ho jong hin asu hoi jingo a hi in a hin lai chi gamza chomin tu a hi US dollar ho hi a hin ignore til hen a hin dal hapan tawin a hi leiza chu US jong hi tu a hi
ama ho GDP hat dan hi hat ma jing 2019 18 a patna hi I chanham khana hi US dollar hi hung khanga euro ho sanga jong hi hung hat go aban le pound ho sanga jong hi hung sang jo ki go hil jing a hi tai ni je achu gam I zan ham khat jong hin ni chi US dollar ho hi za loading ama gam country a ama ho currency ho zo hi za na ding lampi ngen hi angai to phat achu US jong hin a hi thei chana koi to bangam khanin US dollar a hin za lowa ama currency a hin za ai le chun US dollar ho to banga chu gamdang ho currency jong hi ong san theina lampi tampi hi ni ja chu US jong hin a hi thei chana I cho chu block balding ti hi pan ala jing a hi in a hin la tu chunga Iran jong hin India hoita offer a hin bol ho hi India in anop mai le chun US to ikitu I relation no wang hi I chan ham khana wang chu set hei a hi in hi jong le India a dinga jong hi I chan ham khana develop ding sum jong I chan ham khan hi a ki safe thei a hi ti chu mo a hin la tu a hi India in Russia gam sunga hi US phal lo wanga hi cho jing thei a hi in a hin la Iran to a kesi hung ki bangkit lo hin aji chu Iran hoi he de wa hi in India hi Israel to partnership hoi ta a hi in hi ja chu ETM khana India in Iran to hin trade hoi ta a hin bolai le chun India le Israel ki ka trade ho a hi lo le relation I chanham khat hi ato kha theina lampi ja chu India hin chi ki ka Russia le Iran ki ka hi aboi na hi za chom a hi in hi za chu kite ka theilo a hi ti a jong chu save aji chu hi chwa hi India in Iran to hin relation hoita asia mai le chun Israel to ikika hi chanham khana aboi theina lampi umain chi jong hi ga belo chun the time of Israel kiti and Israel ho news a jong chu ki seina chu India said it will continue trading with Iran ti a jong ki seven ignoring US sanction ti a jong ki ama hin hi chi chan ge a he India jong hi ama in a whole jingo a hi in a hin la hi chiba hi India jong hin I chan ham khana hi tu a hi Israel to ki ka thil sit na ding ho hi a dei po in hi ja chu Iran gam sunga wang hi khutita trade a hin bol ding wang ta san lo a hi in hi jong le US in sanction bol hen lang I to banga kham jong le India in Russia gam sunga thao a cho wang hi anga ding hi ta san poi ti a jong chu mu a hi in Israel le Iran jong hi I chan ham khana ki to lo na a hi in ni chiwa Israel ho to e ho hi relation hoita asiamo a hi ta in hi chu itiam khana chi Iran ho hi iga pan pi wai le chun chi Israel to ikito lo now a hi lo le Israel in imo se theina lampi tampi a hi in phan ma sa jong chu Israel ho embassy ma ya bom apo in hi chi jong chu Israel hon Iran ho hi ango vi ti chan ge a jong chu mu a hi ni ja chu Iran boy na le hi chi Russia boy na hi za chom a hi in India jong hin Russia US in sanction a bol khuma thau a cho wanga hi Iran gam sunga hi chito bang chu hi te pon ti a jong hi don putna anapi wa hi in a hin la tu chan ge a hi India hin Iran jong hi totally ignore a bol a hi di point ti chu pum ngai sa lo a hi po in Iran le India jong hin trade bolding dan lampi hi agong jing vin chule Russia a jong hi thau cho ding ho hi ngadi pun ti hi neu khat iga he thein diule gamdang hon Iranin hita cho India offer a hin bol dan US Dallhan lang Russia ho zo hi job min lang ni chi Russia gam sunga thau na cho a sanction a bol khumwa sui fo kat bang wa thau na ki cho wa nang ho currency a trade na bol bang wa hi ke ho gam sunga jong hin bol venti a hi ama ho jong hin hita chu India hi ngai offer a hin bol ti ho chu neu khadi ga he the ne divine sai the wi chan chu in tin he team so ke de ta sanin tu ni KUKI channel ba zo se na chungovin ka ki pa in na bon chawin pathinin pathei na bo jing taw hen